Piliklar at BP, Pinyabirta ang tonpen Arjuig Tham. Ronghang MLA KACCM Dr. Tuliram Ronghang Assam Assembly Session along Karbiang Long Pen di Mahasau Hemprega Parman Lamjai Dun Det Pen Aruni Bhain Coroner Ke Parni di Fukibang Bomhut Karbiang Long BJP Atum Pen MLA KACCM Dr. Tuliram Ronghang Pan is Karbiang Long BJP Sai Hemalong Karcho. Laso Karcho Mayalong is Karbiang Long BJP Mai Purolan Killing Pen Kichari Pona Mayalong Aluhiman Pen MLA KACCM Dr. Tuliram Ronghang MLA Surjo Rongphar MP Amar Singh Tiso EMs MA Siabarim MLA Dar Singh Ronghang Bida Singh Ingleng Lapen BJP Along Klem Bang Pubang Piatum Chetong Dunsi MLA KACCM Dr. Tuliram Ronghang Pan Archopon Karbiang Long Pen di Mahasau Hemprega Parman Kar ia Radatum Chesongsi Avia Pikibu Apran Kidam Nangatum Anta Dolo Laso Hempreke KAC Lapen Assam State Atum Ta Nang Piun A Lake Central Go Fatum Si Nang Piun Chodji Bonta Assam Go Fatum Nang Kachekroidun NOC Nang Pinangji Laansi Parliament Along Lamdeng Ponunji Lasi Assam Gov Pen NOC ke Palongji Apan Karbiang Long Pen MLA Tum Bor Ipon Vek Nangji Pusi MLA KACCM Dr. Tuliram Ronghang Radangno Lamjai Pon যেটি প্রথম অ্যাসেম্বলি প্রথম হোৱা সেই দিনটো আমি যে প্ৰত্যেকজন বিধায়ক যিমানখিনি আছে 126 বিধায়ক বিশেষকৈ 102 এনডিএ আৰু বিজেপি বিধায়কসকলক আমি এটা মেছেজ দিছো যে আমি বহুত দিনৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আহিছো 500 কৈ অধিক মানুহে অটোনমাস ষ্টেটৰ পৰা প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে গতিকে সেই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি Assembly ভিতরে রেজুলেশন লব লাগে বলি আমি অধ্যক্ষ মহোদয় বা স্পিকাৰৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো এইটো গতিকে লাহে লাহে হৈ যাব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে পাঁচজন বিধায়ক আমি আলাপ আলোচনা কৰি যাতে সেই ৰেজুলেশনটো অটোনমাস ষ্টেটৰ ৰেজুলেশন ষ্টেট ৰেজুলেশনটো আমি লব কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি কেন্দ্ৰ চৰকাৰক আমি পঠাই দিম তেতিয়া আমাৰ সাংসদ অমৰ সিং তিছো ডাঙৰীয়াই এতিয়াও প্ৰাইভেট বিল তেখেত মুখ কৰা আছে আৰু হেতু সেই বিলটো এদিন নহলে এদিনটো আলোচনা কৰা হ'ব গতিকে আমাৰ সমস্যাবিলাকক আলাপ আলোচনা কৰি এই সমস্যাবিলাকক সমাধান কৰিব পাৰিম News Report KATV News Mithangaro along pen tek re muchora tumapan man pengachipi akinang sot pumatha parsik ponsi dogmoka sildharampur morok tiron arong along pining aningkan angbong HS lapen metrika satlang kiuna tumapan karchopon lapen bang solong pen kemandun KEC along joint secretary arpu MBBS doctor executive engineer first class contractor asai ke claim dona tumapan karcho asai dengpon Aruni Bhain Koira Troxy Arni Sildharampur Morok Teronarong Risonim Sotung Lapen Patirpi Ponsi Amithangaro Along Non Headjong Indeng Kep Lapen Krihinia Sadlang Kionatum Apan Lapen KAC Along Joint Secretary Arpuki Hibom Diori Ronghang MBBS Dr. Wellesley Teron Water Resources Department Executive Engineer Krishna Kanta Timung Atumapan Karchua Sideng Pon
jai mega teng pen ada por phai kep apor pen morok teron a rong asar babul teron ja ponsi rong isia phan tirim ki thok ki jur pang cheng pon la pen adon tin ahem tu na tum tami amina mina ahem tu na atirim chi thok jur pon rinti bang so phi rot amai ki pa do pon ahut pining aning kanang bong non het jong HSLC la pen HSQun student satuma phan kar chu pe do pon lapen bang so long pen KEC long joint secretary Diori Ronghang Dr. Wellesley Teron lapen water resources department along executive engineer Krishna Kanta Timung Anparta first class contractor Vikram Ronghang tuma phanta chopa ponsi kar chopedo pon lapen alang lituma hin pensi lam the than pon son si rong isi owi kimia tuma phan josemet students atum akang tuyang deng loki charlie kemang sip nangjia puthak RD do jot pen than pon lapen kaya long keman ason kachiot thip nangjia puthak sitami klar dak pen than pon lo to kita non ke tek dam dong ateng ke nil tum miti ki pia tum bangkli ta pass let second division first division side na pen ala high secondary pen tum bangta bangkli ta sub second division first division or something ke pass side pola so ala tu puri chali ke chipaning ding thek le pia pu ke ma thadun thek au somar aura dur mesena posi ke puri ata ningre sa da ma sini tunda tum phata nigi hin pen roktro ra tum pen me kar pote bang pohin tani tum lang tum phan churu par lapen rong rup kachilana mission thek jia puthak sitami bidi sore chipya choi pon an parta methang rong amikarang bong thek ri muchot paprang dun muchot tum an sitami methang rong ki paprang dun thek ji lapen ke paklar nang jia long charge up dun thip nang popu alam he hi sitami chethan pon bini la so puthak ni tum da ke deng poni na koke dak ni tum morok tron rong ara ton suri ke do don pharo ke do ni tum asare sia lare si pi pe chingrum pet pen ni tum ri ong ke pen jo bisar pusarang thun tuklem sedama mo bana nama ni pe an san ni kan sek ni kan da antura pet di pusi anama ni pe ni tum antura pet no we jo ke ni tum rasi solo kot kar ke deng pona mai ke ni tum dak do son thom phri ne do sono bang ke la tirim je thok ponai lo ke sona bang ke mitri ke pasang atung panil tum karchu lapen boreng abar sai ki akathi ke non akathi ki long dun kar dumi to panil tum karchu pon atini tum roktor orat no pinong we la si pathik pon pathik de jathik to mor piang nu to klemi to dame pan tirin teramang nu tani tum hir dumi ke chang pon news report KATV news Pinya birta ki lan sikang ton lo domi thak mi kardom